أجل مرة فلاكون تجل مرة فلاون عقلو على ظهورون شحاليا وكنت جارة ماذا شو كان قرن كل وقت لوقتيس. Je suis en plein travail, beaucoup de préparation et beaucoup de surprises qu'il va y avoir bientôt. هذه اللي نتطشتو فيرين هذه فنان. En même temps, je suis sanctionné par Facebook à ne pas faire de live. C'est pour ça qu'on traite les vidéos à la mode le 27. À partir du 27 au soir, voilà. Et ben, à partir du 27, le 28, هذه اللي نتطش مثيرين des surprises. C'est كذا يصفرح لنا قبيليين dans le bon sens toujours. كون نخدم تيكمات نخدم ذوكلي. انتم مثل القبائل انتم مثل الجزائر شومات. الوغ دوغ كان الغرو الناس كيف يضراني ظلي بارابور مثل الماتش كي ليكيب ناسيونال تقفوش تاكي دو بوينا كاكا سنين نعمل فيليسيتاسيون شكون زديقن يقوى دوال كتوالا مون سمومون يخاثين كتوالا مشوال نون وليش شو دنيو جو بدغي بانيو. Je fais mes constats et voilà, je fais mon travail. أكن قلق غادي يتوخدم à mes consciences. Partager des frères ذاكين كنا دي ألجي سيدي يحيى ولا د الماتش ملي كامل مذني الكل فرحة سي اون فيريتي. ما كاين فرحنا كل لي زالجيريان فرحنا كل قبايليين. سينا je voulais partager ce petit moment de joie. أكدو كذا غير حملن ماشي أكدي عداوننا مني أكدي عداونا أنا أكدي عداون تموت سي تو طافي ليجيتيم. غادي نداير مثلا كوم دابيتود فريمون ألا يمسليني وري قبل على العقل. Alors j'ai décidé de leur faire une vidéo aujourd'hui, de leur faire une petite douche froide. أما فرحات ثم هذو كذاكينا شو كذاكي ثورا يبغان هذا غرن كوم دي زانيمو إلا قد غافسن إلا قد غركضن إلا قد خمن دينا غينبغان صحيتو. Alors مثلا كي كتوالقي من يولي جي فيو سونيي تحمد تسوالقي مسيرة تجميل تمتو فيك قدش نطاس لحساب تموسنيناس تمتو فيك سن دا شوي تمازيغ تمتو فيك سن دا شوي تدزايريت d'accord ماشي هو كذاكي اسيب دلم صرفكا يسونيا يتحمل toute sa vie dans le combat pour l'identité amazigh. ولا تتوالقى مصاب وشفاء سرا تجميتو سيتا مقران تدي العيفة مقران اندم مقرث ذي العمر تمتو فيك قدشن تمتو فيك شنان تمتو فيك السودان تيزلي تقباليت على l'extérieur. ولا يعني moi tout ce que je fais باش هاك وكن كان القبيله الوالينا اذا شو ثاني مذناكي اذا شوف غنوي كذاكي يتمرت القبائل. لو كان سين كان ان بتي مومون دو ريفليكسيون بوليتيك الى قساكي فرحت مهنا لي زريوت الحاجه الى ديكلونشي اون غير ميدياتيك بسيكولوجيك اون كابيلي الى قد يحسب بلي سي تاني شك c'est un échec total. Mais moi je suis convaincu que Yazara c'est un échec. Première deux choses, en 2 mois de temps, même pas, moins de 2 mois de temps. Avant deux référendums. Yazara le 1er novembre, nous avons fait le Qbaïl, un petit de phare avec les drapeaux algériens, ou avec Qaran, le Dzer Tchamour Sennar. Ça y est, tout le cabinet de phare. يظل وخسر يظل لا كابيلي تفكا دوذم لا كابيلي لا دوني ان فيزاج d'une Kabylie algérienne plus que les autres régions de l'Algérie. يظل يقشوش مشوشه مغار ثم تاكل لا كابيلي هذه تودرين يلا كما حضرنا كوم جلي توجور دي سي لي بروف كان مولا شو تقرغره اين دي دور فلازكو في تقرغراس قيمه دنيتني دي 10 يلسن السقلافن الجمن دوكيكاد يضلي يديفغن pour supporter l'équipe nationale. C'est honteux, c'est vraiment honteux. تورا انا باش نكمل اول نساعد كان
ثاقي امشي فرحات مهني ثاقي تيزيوزو ولا لو ريفيراندوم ام كيتواخذ هذاك دارنو ثاقي الغازوغل. À mes frères, à l'Algérie entière, des montagnes du Djurdjura jusqu'au fin fond du désert, montrons notre couleur. Montrons que nous nous aimons, mais sans porter atteinte. Voilà, M. Farhat Mahanet, le référendum est ouvert. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'insulter? Ça sert à quoi de laisser tes charlatans s'acharnent contre les Kabyles et contre l'Algérie? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Reviens un petit peu sur terre. فهمتي مسالم كالعود نكوني انا مار نعيا ذون مازال لا تجالمس لا بريسيون هكا ديما مشي فرحات ماني سي دي لامبوسيبل. لا كابيلي عفي سي بروف لا كابيلي تلقى روحك حوايج غيرها يا بلو ريان دير اما لكتش باسكو هيار يا دو فيكتوار يتمثل اون تري بون كلاك pour les Qataris. Et ils moi personnellement, ils nous ont traités de tous les noms. Qu'on n'est pas arabe. C'est une vérité. Il y a des cas où on est arabe, nous sommes arabes. Ça est sûr et certain. Les joueurs algériens, les entraîneurs, j'ai rencontré des Algériens aussi, mais la bonne claque pour les Qataris, c'était celle-là. نروح فريق ثقافة في كساس de la coupe سي ثمور تنسل واش نتفكرها même pas la chance. هذا وظن en finale. La coupe arabe تتولف entre deux nations amazighes. اش ثرنوض نيغوان شتا. تاقي c'est le premier point, une bonne claque pour les Qataris. La deuxième claque, c'est une bonne claque pour Farhat Mehni. Toute la Kabylie a dit que je suis algérienne. Toute la Kabylie était dehors hier soir. Le Qbaïli Glandi Alger, Mernd, Estawant, la main dans la main, la fraternité, l'unité nationale. Pour supporter notre équipe nationale, on doit la respecter, c'est la moindre des choses. Alors, qui est derrière ma vidéo, M. Farhat Mehni, apparemment, il y avait quelqu'un, moi, j'ai même pas calculé, j'ai même pas fait attention. Il y avait quelqu'un avec un drapeau palestinien derrière moi, là, plus loin, là, moi, j'ai la vidéo complète. Sur le Farhat, je l'ai partagé, point à la ligne. Je sais qu'il n'y a rien d'illégal. À la ligne de Feli. وغالنت لي ماكيستي ساتاكو درابو palestinien. وقلت كان la contradiction, les contradictions politiques. La politique des adolescents. Le mec, il est en train de faire de la politique vraiment des adolescents. صباح ديني دي طيش تمديد الشيكنا وزدوت. خلط كان خلط وجلط. Il s'attaque au peuple palestinien. C'est un peuple opprimé là. أمخنوين دابري ناد القهرة ما قلا كنت تسوح قهرة ما قلا كنت تدين تنقر في اللون إيوا ذاك مساكيت سي لا ميم شوز نغالا ولا ذوي ذاك وقيلا ما تتخلص أنا ما أكثر نون تمتا ثنورا ونسان نغالو لا لوفانات سي ان بوبل اوبريمي il mérite quand même du respect كونوا لا Palestine, c'est l'ennemi numéro 1 du Mac, pas des Algériens. Et il est où la liberté d'expression la démocratie moi je sais une chose, que vous êtes des démocrates non pratiquants. C'est normal. Les démocrates non pratiquants, ils réagissent tous de cette façon.
Il y a la démocratie qui fait ça. Moi, je vais dire à la personne qui est derrière moi, enlève ton drapeau palestinien. Et هذا شوين كاين mal éduqué ويا ربنا راه مولانا سي سون دروا يبغى يرفض الدرابو باليستيني يبغى يرفض ماشي عاجبن سي سون دروا سي سا لا ريسبي هكا قلتي لي المقادره سي دو سيت مانيير كون بو فيفر اون هارموني لا مان دون لا مان اخويا tu veux soutenir la Palestine c'est ton problème c'est ton choix individuel c'est ton choix personnel c'est tes convictions personnelles tu cales ton roi avec Dina Kini pourquoi tu marches avec le drapeau palestinien يا راك وين شتا يا راك الفطله كتخدم ما كيدير غاشي سي honteux à فرحات هي t'as reçu une claque encore plus grave تي هذاك ويداول في كانك تاكي لا كلاك كي غليظ غا وحدس الحمد لله on est sur la bonne voie on est sur la bonne voie pour mettre fin à votre mouvement. Votre mouvement, il doit prendre fin. Il y en a marre, plein de tentatives vraiment très dangereuses pour la Kabylie, pour l'ensemble, si je peux me permettre de dire, des Algériens. Vous êtes très dangereux pour notre société. Vous êtes très 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 dangereux. Parce que votre politique, que vous faites, c'est une politique sans calcul. C'est une politique qui n'a rien à voir avec la politique. C'est une politique de haine, de mépris, du racisme et tout ce qui s'ensuit. صوب منا صوب من القبائل مساكيت ألامي غير الحد مي الحد داكي خلاص ديال الحديث سي اوتوماتيك C'est la dernière fois, je pense, que je vais consacrer mon temps à vous répondre, vous pouvez être sûr. Juste parce que il y a des grosses surprises qui vont arriver à partir du 28, c'est autre chose. Ça, c'est un autre niveau. Mais là, je tiens juste à vous répondre par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport aux Kabyles qui souffrent de ce mouvement. Qui sait pas c'est quoi la tolérance. Comme d'habitude, j'ai pris l'habitude avec vous, ça me fait ni chaud ni froid. Alhamdoulilah, tout ce que j'ai sacrifié, 2 ans d'insultes, du manque de respect, et bon, on n'est pas avec ce mouvement extrémiste. C'est l'essentiel. D'accord? Alors, ça m'est égal. Même la vidéo, vous faites fait pour ça. Ça fait partie de votre culture. L'insulter, le manque de respect, alors ça m'est égal, d'avance. Alors, va d'abord faire une nizam. باش كدينا كان أقلك on échec total. ما نوارش التحر فيه. J'ai vu les vidéos d'un de tes militants. J'ai vu la vidéo d'un de tes militants il y a 3 ou 4 jours. الناس يتمثل الشكا وندهضروا شي طاحة في الحركة لا كبيري. أوي هذا جا كذا نزرم كديرو ثم لا تسوراوك ديرو وين يسي يا غالي يرو ددو يرو دانسانج من تسع شكينا إنك اللي راسي دير الحركة القبايل اللي راسي دير ثنين ربي لي شغل نخدم هكا بار ومن الناس اللي جايين سي جو بو لي سوتونير سوي لا مثلا مزمير غانا ثنجي غموا ديال القدر ديال العسل الحرمة نخدم الخدمة سنة كني قلاق الناس لو FFS ديال الحركة لو FFS في شغلين 497 cadres de la révolution algérienne. Tu vois, c'est l'idéologie du FFS. Mais ça mérite quand même un respect pour les martyrs. De 63-64, le coin des Tharabam, coin d'Akshi Tharabam. Ou la guide, il y فوق قنبوشي. Le FFS de الحركة. سيد سعدي ذا حركي يا مقران. يدينا. لا دي سيد سعدي ذا حركي أم قران. أي غار ذا حركي أم قران أفوت رفي. أمك السيد سعدي يوجد يني الدولة يقصرغن تمر التقبيلي
فرجيك شتيني ان ignorant امكيتش Saïd Sadi va dépasser la limite rouge, politiquement parlant. Il va accuser le pouvoir d'un quelconque. Ça, c'est une accusation grave. Adini, soit le pouvoir d'un droit d'extran. Est-ce qu'on peut essayer de nerf faire l'extran? Parce que je sais. J'ai mon idée, mais jamais. Parce qu'on peut me demander demain un justificatif. ما دينا فلان يكسر هذا ما فلان يقنغان فلان قضا داوي تشوت ما نسولك الله جوستيسي لا قضا داوي لا برا ديني اللي ظلمت الشركه ذي المثني نصيد دي بروف اكابلونت كاين غالا يثمث إنا غير يتكند فلان يقنغان ان شاء الله تروح سيف alors Saïd Sadi Mistoumor tu n'as pas ton niveau pour commettre ce genre de bêtises. خاطر réellement tu une bêtise humaine. غالب لاني كيف كتموتني عم كون وين يعني يكاد حداد يحفظ الميس مما سلوين وين نافيت انك تدولك الصراحه تولي لا قصنا رجال غادي ويلي برف تفكري برف ما دولك الصراحه لا دنفع كونتر الدوله مي القاضي هو دي برف يحمل نوار شربرا اثر القضاء توقم داكور نكوني moi personnellement زرعيوث الحاجة هذي خذا ربي قاذيك السرغن إمذانا نمسكيث فيفون أثني خذا ربي هذي خذا ربي قاذ إكزلان أكا دافرا أرقاز يرغاي راي مزل تي قاذكي نزمرك تدميني ثين يرانا الغرس Mon avis, moi, sur ça, je peux le donner. وكذا c'est des bons, merci déjà, mais là, là, c'est qui معليش. وكذا c'est des bons stratèges. تزرعنا dans leur tête, ils étaient sûrs et certains à 2000% et qu'il allait avoir une guerre civile. Ouais. C'est pas fait au hasard de découper le cadavre. C'est pour jouer sur les sentiments du peuple algérien en général, pour déclencher une guerre. C'est la seule façon. Soit l'institution militaire. C'est la seule façon. Soit une guerre civile contre la Kabylie. Ou les Chinigouinchta. Ou je suis أديلي وين يقرب هنا نشتا باسكو نشتاقين الحمد لله يا ربي لو بوبل كبير اي ساج il est sage et conscient. Et Adé à Cédric. Il mérite vraiment un grand respect. Un peuple vraiment exaltant. Même que tu vois Khadam Sertif, ils ont tout compris. L'échec a fait garder Khadam. Le garder Khadam, leur but, ça va être la fin de l'Algérie. Alhamdoulilah, Dieu merci, l'Algérie n'a encore debout. Voilà. Alors c'est pas la peine, toutes ces accusations. Surtout de porter atteinte à des gens qui ne méritent pas. Alors normalement la fin bientôt votre fin. اللي مقدرت لها ثقمت لها ما ذوي كذاكي ولاش فلاس التيال اقرا كنا تتسوليم الطاس قمت اني تورقمن انك قبل هذيك الجمعيه دوان فهذا وندير ان ديرني مو مو toute sincérité ça me fait vraiment peur j'ai vraiment peur pour la Kabylie de demain j'ai peur d'une guerre entre Kabyles خطر شو سمياكين شو اسم القبايل يتقدرن لي ميليتون هاكين لما كيف فرحات مهني وقاد غاداوي الهلاك ذا مقران وقاد كين وين تستحيني العار ارقم انت قبايليين صوت يحنيه مقران في قبايلي نسان تثمثن في قبايلي نسان تي مولانا ارقم انت لوين قرقازن سالس كوكوز دوك سرايث مثلا ارقم القبايل سون بيتيي ولا شوين الراطين خاطر اوثل ما تحرصد الحيطه كي يغال ديزم وكذا كيسوس من هكاك وكذا هذا وين تفغل الي ماكيست
وقال غالا كبدا وندفا يوث نتوفا تمركانت افخم من ديك خسارة ماشي لي زالجيريان ثورا. جو بونس با كو زالي افوار افير في البوفوار الجيريان نعاود لي زالجيريان. vous allez avoir affaire à des vrais كابيل يك تقدرني ما نسن، يك تقدرني ما ولا نسن. من ولا داز تسكرمي ما سكزكا، من ولا داز وين توفا ما تسكرمي ما تسكرم فافاس نا غاسرقم صمتوتيس استرقم تا واشولتيس اقل كنا تلحو ماريون الدونجي ترا غراف. J'en suis sûr que des décapitations ont déclaré le guerre, اما كانت déclaré et le GIA en 94, 92, 93, 14, 15, 16 انا مي براسك 2000 ذو قادر نودي فان كونتر هاتو غالب دا شي تقارن موتنا ديال الكادياس شحال شي طوح ربي شي طوح غير وين كان نون خدمة البوليتيك هنا كنا انا ربي ما يجيش القبايل ترونكيل تشتي قبايلين ترونكيل تشتي قال لك قدشن افت قبايلي تسقول قال لك قدشن في تيكمات زريغه وندي ستيتا ثوار وسناكين القبايلي فون با فولا شي ما إلا ما يتكرس حدا فضها يوني طيح هاك تسيب ما كاين لا يمسلايني نلعار. جو بونس با كو القبايل مازال دارونا كانوا طاس لا توليرونس فرحات مهني زيلانيك ما تقدر إزكوني مولانيك إساي ديدوكي ان تي بو تيشيا بركات ترمنا ترم ثمورت القبايل ذلار ذي ثمورت تزايريث ترمنا غنسورا با لوان ديالني كاين يا ساكي جافو كيلكو شوز دو تري امبورطون تكسر لي كومونتير نون دانسولت باش تنتوالينا راه وياض باش تنتوالينا راه وارابن باش تحبس لا انا كي غنتخلقن الفتنه كي غنتخلقن باش تكس تكسر لي كومونتير نون اكسبري بغا تصرا على وير نون باسكو ودي قيمو شماك سي تيرميني بوفو ذي لاني نون كشترا ترونكيل بونو سي ضم كاسر قال علي mon prochain live ça va être à partir du 28 تنمير